Ya, bersama saya pada petang ini Radin Zainal Mustafa, hos anda dalam MDG Pulse Cakap Terus Terang ya. Bersama saya menarik sekali di dalam satu segmen yang baru yang akan diperkenalkan dalam MDG Pulse, iaitu segmen Muslimah bersama Ustazah Zahra bukan Sister Zahra Rosli dan juga Sister Syazana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita rasa amat beruntung jadi jadi apa, aku tak tahu aku nak berbual. Jadi seorang pula mendapat host yang baru dalam segmen Muslimah, iaitu Zahra dan Syazana. Jadi Zahra dan Syazana, saya dengar kita akan berbincang mengenai perasaan dan perspektif seorang wanita ya dalam segmen Muslimah podcast yang baru di MDG Pulse. Jadi when you talk about perspektif and perasaan tu apa? Emosi emotional or feelings ke apa? Feelings seorang wanita. So what kind of topic or even discussion that both of you have in mind lah in terms of discussing or even interviewing, or even you inviting guest celebrities, or even orang-orang awam, masyarakat awam datang di podcast ini dan berbincang mengenai perspektif dan perasaan wanita. Jadi what sort of engagement or even content that you want to ask them about? Boleh? Anyone can. Okay. Sarah. I think first and foremost, the reason why we have this podcast for Muslimah, right? Correct. It's because before this kita dah ada banyak men punya segments. Okay. So we're bringing this as, I think Muslimah pun nak dengar things that it's relatable to them. Okay. And dalam Quran pun ada mention, if you realize dalam surah dalam Quran ada surah An-Nisa, which is about women. The whole surah is about women. So I feel like there's a need lah for us to talk about women based on And then dalam hadis pun ada disebutkan an Anas radhiyallahu anhu qala sekejap saya lupa. Bagus. Man ala. So Zahra pun seorang ustazah Masya Allah. Masya Allah. Untung kita ada seorang host Muslimah, podcast Muslimah. Silakan Zahra. Okay. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa kahatain wa dhamma asabi'ahu. Rawahu Muslim. So maksudnya Rasulullah cakap, siapa yang mengasuh anak perempuan dua, tau, dia kata dua boleh jadi lebih pun lah actually. Jaa yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti dia dan aku seperti ini. Rasulullah tunjuk dua jari. Wadama asabi'ahu. So time hari kiamat tu dia dua macam gini rapat. So why did he show that? Why do you think? What do you think, Syazana? I think dia tunjuk dua tu sebab women punya perspectives also matter. Okay. We have that women go through many different things. I think it's great that we have a lot of very educational content on MDG Pulse. Okay. And now I think it's good for us to discuss topics that every day that women go through lah. Okay. So macam for example maybe issue macam the role of women in families. Peranan wanita, betul. Women in families. Sekarang wanita semua kita ada, we have many other things on our plate. Not just macam dulu we have to think about family. Sekarang pun a lot of women have a career in mind. Betul. So macam pekerjaan, and on top of that our daily macam experiences, macam some of us struggle with hijab and etc. Betul. So we hope that this new podcast can be a safe space for us to discuss what Muslimah go through every day. Bagus. And also we hope to bring new perspectives and invite new orang-orang to come on our podcast to talk about their own experience juga. Because wanitanya experience ni, everyone is different. Betul. Their experiences all vary. So we want to hear what they go through and also share our experiences jugalah. Actually both of us, we are quite young. Yang saya ingin tanya ni adalah because you already revealed that you both of you are young, Gen Z Gen Z. Betul. Because kita pun nak tahu tentang perasaan dan juga perspektif wanita yang ber-Gen Z dan juga wanita yang berumur macam saya dah tua ni. Nah, kira kan Gen X Gen X ke after baby boomers apa? Gen X Not sure. Dia baby boomers, Gen X, millennials. Then after that Gen Z. Gen Z. So Then Alpha. Yes, Alpha. Dan berbeza lah
Dan saya tahu bahawa bila time you petik hadis tu you cakap tu, when I try to read some history punya buku sirah, kita ni kirakan beruntung tu, sebab sebelum Rasulullah SAW memang wanita tu dianggap seperti macam nothing, sehingganya Rasulullah datang ke dunia ini, bahawa martabat wanita tu dinaikkan oleh Rasulullah SAW, dan juga bagaimana wanita itu dalam pandangan Islam berbeza daripada pandangan yang sebelum Islam. Jadi dinaikkan martabat wanita. Lebih lagi Syazana cakap bahawa sekarang ini pun wanita lagi berbeza, dengan ada career, dengan ada tanggungjawab, dan peranan wanita tu seakan-akan macam dia bukan sama dengan lelaki. Dia bukan sama. Dia apa panggil? Same but not the same Same but different. Same but different walaupun lelaki tu ada tanggungjawab, wanita pun ada serupa tanggungjawab. Apatah lagi wanita tu melahirkan anak, dan pengalaman wanita tu lebih berbeza daripada seorang lelaki. Walaupun lelaki tu ketua keluarga, tapi saya rasa bila kita tengok ibu lah senang, kita punya ibu, kita tahu bahawa peranan mereka tu dari sejak kita dilahirkan sampai hingga sekarang ni memang different lah. Jadi perspektif macam mana kalau untuk Gen Z pula, kalau yang nak dipertengahkan oleh both of you terhadap our listeners or viewers? I think kan macam, I'll get back to the hadith just now kan, dia kata hatta tablugha, sampai dia membesar, sampai dia reach a maturity age lah. So kita sekarang Gen Z mostly still in that process, right? Yes. So kenapa Rasulullah mention woman daripada dia kecil sampai dia reach that maturity age? Because that is when we grow, that is when kita build up to become woman macam mana kan. And dia punya to bring up, you are a father yourself, so you know how much to bring up a girl macam mana kan. Kita kena jaga maruah seseorang wanita. Lagi diorang lepas dah reach the puberty age, they have to tutup aurat apa semua. Then what else? Banyak kan, banyak sangat. Betul. Dan I think pun my friends yang ada anak perempuan yang sudah besar, dah sampai kahwin pun, they even shared with me jugalah bagaimana challenges, cabaran yang mereka lalui untuk membesarkan anak perempuan. Bukan hanya bab tutup aurat pun, bab relationship, bab adab-adab, dan juga dengan dia punya impact daripada dia social life lah. Maksudnya mereka bersekolah, mereka bercampur dengan lelaki kan. Jadi all these are the challenges that seorang bapa ataupun ibu keluarga tu have to be patient lah in terms of nurturing diorang punya anak. Jadi memang nampak macam senang tengok you all dah menutup aurat. Orang yang belum menutup aurat tu berbeza. Banyak stages kan. Jadi these are the thing that challenges lebih lagi Gen Z. But saya yakin Gen Z punya exposure is much better than what we used to be. Betul. Sebab with TikTok, with all the social media, dia punya exposure of ilmu tu lebih more accessible. Kalau dulu kita lain. Kalau dulu macam budak-budak kalau bertudung tu kena warak. Betul tak? You share with your mom all that. Kalau ada bertudung tu kena sini dah berubah. Tapi sekarang bertudung is common lah. Maksudnya bertudung tu pun fashionable and all that. Jadi zaman tu berbeza Gen Z and during my time-nya zaman. Jadi kalau macam you ada your guest yang zaman saya lah, Gen X. So how are you going to share their views, their perspective with the thing that you want them to share on wanita, Syazana? How are you going to cedok that kind of information from them if you're going to interview them on their perasaan dan juga perspektif? I think in the podcast we're going to be there to share both sides lah. So we want to know how was your experience first and foremost, what did they go through. Then from there kita pun nak dengar, and then we also share our perspectives so we can see apa perbezaan during their time, and also give our input on what's the challenges now lah. Sebab challenges dulu dengan sekarang memang as what you said is lain lah. Betul. It's a lot. So I pun ada dengan satu comedian Russell Peters lah. He shared about my time, zaman I dengan zaman you Gen Z. So dia cakap dia tak suka Gen Z. Then the audience kenapa, why? But here's his point. You know what he said? Because of what you are now is what I used to think what it should be. Maksudnya dulu bila bapak dia marah, bapak dia kan tampar kan kalau kurang you are rude, right? Kurang ajar. So you don't want to shape up your anak to be like that or yourself to be like that. You cakap kalau aku dah ada anak,
aku akan manjakan dia. Kan betul tak? I won't be like so, that. So dia tengok Gen Z sekarang macam manja ni, cakap alamak ni melampau. So cakap I hate myself for producing Gen Z. So this is not what it should be lah. Jadi I think memang sekarang pun wanita tu zaman Gen Z pun berbeza dengan wanita dahulu. Right, wanita yang 20 years ago, 30 years ago, even our grandmother, even our parents kan. Jadi berbeza. Jadi I think dari segi perspektif dan perasaan your listeners or your viewers dan juga undangan yang you akan berbincang tu, so mainkan peranan yang penting lah, lebih-lebih lagi di Singapura, correct not? So I think if it's not relationship, what is it else that you're going to talk about besides Maybe relationship? the hijrah journey. Okay. Yeah, because we know like how you said just now, wanita zaman dahulu dengan sekarang lain Betul. kan. Kalau kita tengok the history of hijab by itself pun dulu ustazah-ustazah pun they just wore like just a selendang to cover, selendang. right? So it's different lah. So we want to know how they hijrah, their journey, how they find themselves closer to God, or like whatever their apa-apa luahan yang Luahan, diorang nak share. Yeah. But are you willing to actually even consider mendengar perspektif yang berbeza, yang more challenging? I think Kira kan ada orang yang katakan bahawa orang yang bertudung pun tak semestinya baik. So you have a different perspective yang wanita rasa pun tak semestinya bertudung tu orang yang lebih baik daripada orang yang tak bertudung kan. So orang yang tak bertudung tu mungkin mereka belum bersedia, atau ada tak term yang mengatakan bahawa saya belum bersedia? Selalu kan? Very common actually. Ada saya belum bersedia, ataupun is it always the common term saya belum bersedia? Is it because of what? Selalunya wanita kalau cakap dia belum bersedia untuk bertudung, what is actually the main reason why? I think when they say that, they have the sentiment of macam, Allah, am I really ready as a human being? Okay. Macam I'm not a Muslimah yang sempurna. Maybe I don't deserve to wear this right now. Oh, okay. That's where they are coming from lah. But everybody punya hijrah and hijab journey is very different. Shazana pula, because you are not Islamic discipline bukan madrasah kan. So how is it that you suddenly you want to wear tudung, or even is it keluarga ke yang suruh ke, atau diri sendiri, macam mana? Actually for me it's not keluarga. From young I actually didn't pakai tudung. Okay. Then it's when my influence is because of my friend. Oh, your friend. Okay. My kawan yang pakai tudung in primary school, and because I was close to her and her family, all their anak-anak semua, anak-anak perempuan semua, diorang pakai tudung. So when we go out as friends, macam kita pergi primary school, pergi mall gitu, semua our group of friends most tak pakai, tapi she was the only one who wore. Then slowly, okay. I'm not sure how, but I pun macam terikut sekali lah. Terbuka hati. Terbuka hati. Tapi even at that age, I don't really understand why I did it. But she never insists on you wearing like her. Never insist. It's just macam you see your friends pakai, you pakai. But at that age, you pun tak faham sangat. It's only when you grow older, so then baru you faham. Because quite young kan. Then baru faham. But also now I'm still macam, in the process of loving to wear hijab juga. I think that's something that a lot of women, sometimes they go back and forth. Sometimes ada that thoughts macam ikhlas, some days you rasa macam tudung ni macam kita full timers tudung pun gitu kan. Ada juga wanita yang bertudung lepas tu buka tudung balik. Okay, so this is something that kita kena lihat lah, lifestyle background dia macam mana, ataupun kerana cinta mereka bertudung. Jadi bila diorang punya girlfriend boyfriend ke suami dah berpisah ke, then suddenly they go back to what they used to be lah, frustrated ke apa kan. Jadi tudung tu kirakan berbeza dari segi pengalaman dan juga perspektif mereka. Dan saya yakin bahawa mereka pun nak tahu juga, you can share with them kenapa kita harus menutup aurat, bertudung lah. So the key is that sama ada mereka faham tak adakah itu satu arahan daripada Allah SWT, ataupun satu trend. Kadang trend kan, kadang they look at that, ataupun mereka terpesona dengan akhlak dan juga cara Muslimah, kawan macam you said, your family, your friend and the family berdakwah indirectly lah. Jadi kebanyakan orang macam gitu toh, dia tertarik dengan wanita yang bertudung, dengan akhlak mereka kan. Ada pun yang membenci wanita yang bertudung, sebab wanita bertudung pun kadang-kadang menunjukkan akhlak yang kurang baik. Okay, selain daripada bertudung that you want to share with them, what about other thing? Tanggungjawab sebagai seorang isteri ke? Waktu belum kahwin lagi kan? Jadi apa yang you dapat cedok daripada your discussion, your engagement dengan orang-orang yang sudah berumah tangga?
there's a lot of challenges that we know from my friends who have been married, just got married recently, or in that phase tunang tu. So there's a lot of experiences to learn from that lah. I think everyone punya relationship pun lain juga. Everyone have their own issues, and I think we would love to explore and hear more on that from experiences. orang-orang yang dah berumah Berumah tangga. tangga. Something we can learn So from. bila you dengar orang yang berumah tangga tu, especially the negative side of berumah tangga lah, you feel that am I ready yourself? Do you ever ask yourself that, both of you? Of course. Sometimes I'm just grateful that I'm where I am right now. Sebab in the end kita tahu timeline kita semua berbeza. Betul. Maybe you tak dapat sekarang, maybe in the future when you are more ready. Kadang-kadang kita tak tahu bila, Allah lagi tahu. Jodoh pun bukan dalam tangan kita lah. Allah yang tahu. I think I still remember what Encik Faizal shared with us. The magic thing is you're doing things what you don't like to do. If you think that married tu macam alamak aku terpaksa ke tidak. So there's a magic in it lah. Maksudnya adalah kita pun, even saya pun tak tahu bagaimana kita akan lalui alam rumah tangga. Sebab apa yang kita like is all the good things. Right? Macam bagus mereka berdua, mereka pergi honeymoon, mereka ada anak, mereka ada everything. But the reality is that the challenges lah. Sebab wanita dan juga suami dan isteri tu bila dia go through a phases of dah ada anak tu berbeza tau. Dia phases yang berbulan madu, phases yang dari start ada anak yang kecil, anak yang growing up, anak yang remaja, anak yang dah besar. So all these are all phases of wanitanya perasaan bila mereka berumah tangga. I think you have people as young as 20 years old yang dah married pun, as old as 45 to 50 years old yang baru nak berumah tangga. Jadi I think part of it you all akan cedok mengenai pengalaman mereka dan perasaan mereka. Selain daripada itu, kerjaya macam mana? Kerjaya. Career. Because in Singapore memang Education. Semua nak jadi seorang yang berkerjaya. Wanita yang bekerjaya. Wanita bekerjaya. Independent woman. Career lah. woman. But sometimes it's so scary juga tau. Because sometimes when I share with my friend, bila wanita tu, adakah betul bila wanita tu sudah bekerjaya, mereka akan lupa diri sikit. But it's shared by a friend of mine saying that bila dia dah macam at that level of manager level, director level, so gaji pun dah besar, independent sikit, train of thought pun dah berbeza. So mereka punya suami yang mungkin not as good as them. Okay, jadi these are the challenges tau. Sama ada suaminya boleh terima tak dengan keadaan kerjaya dia. Jadi itu pun menjadi satu peluang yang akan terjadinya bibit-bibit yang akan bergaduh lah, maksudnya dari segi family. So these are the things that the sense of identity is strong. strong. Yes, correct. So these are the things that we shall discuss with them. Bagaimana mereka mengharungi kehidupan sebagai seorang wanita yang bekerjaya, tapi also maintain that relationship, a good relationship with the family lah. Sebab ada my friend, dia driver tau. Dia punya isteri house agent. Tapi dah sukses lah. Successful with lots of money. Dia cakap apa? Tak payahlah abang bekerja, abang jadi driver saya sudah. And compliment each other lah. The wife paid him salary of 5,000 to 7,000 a month. Driver je. But you know why? Trust. Because the husband cakap, I macam takut bila you pergi meeting malam-malam kan dengan all your colleagues kan. So dia ikut lah. Jadi driver kena ikut duduk dia. Advantage for both. Jadi dia nampak orang rumah dia meeting depan dia kan. So that is part of the thing that some career women I mean men cakap yang masa my wife are really over the age lah, dah lebih daripada aku kan. So I just being close with her by actually working together with her lah. So these are something that we can discuss with them. Bagaimana kerjaya itu tidak efek apa? Efek tu semua blur tau. Kalau apabila mereka dah bekerja, dia tak beri efek kepada relationship mereka. Does not affect kesan the relationship. kesan mereka kesan kepada relationship mereka. Itu pun satu yang kita akan discuss dengan mereka. Kerjaya sebagai seorang isteri, seorang ibu pula. Seorang ibu, seorang anak pun. Anak. You all macam mana you all? Pasal anak. Pasal anak. How do you look up to your parents in terms of when you're growing up, right? Macam mana? Strength. Where do you see their role lah sebagai ibu dan bapa tu? Are you much more into knowing the fact that your mother lebih lebih berkorban untuk keluarga atau your father?
Actually both Both Seriously both. dua-dua. Yeah. They berkorban in their own ways. Yeah. Differently. Okay, different Okay. So sebab ada orang pun yang rasa yang mereka rasa Mak ibu tu je. lebih berkorban. Ada orang cakap Differs ayah. lah from family to Differences family. kan. Jadi kalau dari perspektif Islam macam mana Ustazah Zahra? Stop jangan panggil Ustazah. Bagaimana pula Islam lihat kepada peranan ibu dan bapa dan kita sebagai anak tu? Ibu dan bapa. Kita sebelum berumah tangga kan, anak tu 100% kena taat kepada ibu bapa kan. So I mean after pun of course kena taat kepada ibu bapa, but even before ibu bapa lah first kali. Okay. So kita orang even dalam ayat Al-Quran dia kata wala takullahuma uffin, jangan sampai kita say pun dekat dorang atau apa kan. Saya tu macam mana? Say macam Saya. macam suruh buat something kan. Tapi dalam bahasa Arab dia cakap uff. Macam Uff, uff. You just imagine so has been discussed by my brother Ustaz juga. You just imagine uff tah, uff. Dia bukan cakap oi. Dia uff je tau. You cannot. Yeah. Imagine are you gonna Kalau are you tu gonna be rude tak to them? boleh. You can say pak kena salam lah pak mak something you angry or what Ni Allah cakap uff je tau. You cannot do that. Tapi So that's kita how, human kan selalu mesti ada je yang terbuat kan. Jangan cakap uff kita tutup pintu dengan kuat pun sakitkan hati mereka, kecil hati So as a daughter, as a child, nak kena pandai memujuk lah. Bukan saja pujuk isteri, pujuk ibu, pujuk abah. Do you ever pujuk your mother? Yes, of course. How do you pujuk your mother? How do you start with it bila dia dah macam malas tengok you, boring ke apa Okay, first kali kita kasih dia cool down sekejap berapa minit. right. My mom kan, dia kalau stress ke dia sedih ke apa kan, dia non-stop solat sunat. Jadi every time I masuk bilik dia baru nak minta maaf tengah solat. Okay, I keluar kejap. 10 minit later I masuk lagi. Bagus tu dia solat sunat. Dia macam meluahkan kat Allah. Tu yang kita takut tu. Betul, bagus. Alhamdulillah. Ada mam tak gitu. Dah marah kan. Kan pergi shopping. Ada yang just keluar rumah. Macam distress lah keluar rumah boring. Call kawan, jumpa mengopi ke apa kan. Something like that. Tak apalah, everyone have their own way. Their Tapi way. as a child, you have to pandai pujuk lah. Yang I've seen my wife merajuk dan my son pujuk. Right, I pun ketawa kadang-kadang tengok. The fact that I look at her, sudahlah dah tua ni, you're getting old. But the nak way kena my manja-manja lah. my son manja. Me. Kadang-kadang peluk je. Dia peluk macam je tau. tak nak pun. Yes. Jadi kita pun sebagai orang tua pun adalah peranan kita Kadang-kadang ada orang merajuk teruk tau. Dia can be days or weeks or months tapi yang sebaik-baiknya adalah bila dah merajuk tu cepat-cepat lah. Berbaik dengan anak. Dan anak pun kalau dah sakitkan hati ibu bapa pun cepat-cepat. Nak kena say sorry tu. Takut Betul. The word sorry is not easy as what it is as what we think it's not easy. Memang nak cakap sorry Umi, I'm sorry, susah tau. Right? So it's something that I think sebagai seorang isteri dan seorang ibu peranan wanita Kerjaya kita dah cover kerjaya, ibu, isteri, lagi apa? Anak, Gen Z, perspektif. I think ibu kita belum cover. I mean kita tadi perspektif from anak kan. From ibu's perspektif pula. Okay. Y'all dua-dua memang belum ada anak Betul. Okay. Belum kahwin. Berangan tak nak ada Dia anak? anak buah. Apa? Anak apa? Anak buah. Apa? Anak fruit. Anak fruit Kalau anak yang you nampak kawan you, saudara you yang ada, anak apa yang idaman you nak dapat? Lelaki ke wanita ke atau any? Doesn't matter lah. Doesn't matter Tapi mesti ada satu yang you nak. Because it's impossible for us to say that any ya Allah aku terima dia nanti. Kerana lelaki pun bagus juga ya Allah. Mana? I don't have a preference. Betul lah? Betul sebab my family banyak jaga cousin punya anak lah, orang-orang kenal macam gitu. So we do a lot of babysitting. Okay. So memang both baby girl and baby boy dua-dua best. They make me want to have a child. Wow, so cute. Masya Allah. Bagus. Adalah ura-ura lah kita niat insyaAllah lah dimudahkan. I think anak peranan ibunya peranan Selain ibu apa? Nenek pun ada perasaan juga. Now nenek bukan nenek 70 years old lah. My age kan semua dah jadi datuk dengan nenek. So I have a friend who's 45 dah ada cucu. 40, 45, even 45, I think late 40s lah. 45, 50 semua dah ada cucu. Pun nak kena jaga perasaan juga. Mereka ada cucu dan mereka ada anak. Dan mereka sebagai seorang nenek tak boleh sensitif. Right, because I have a friend who is a lady also, dia ada anak. Dan anak dia pun macam dah macam apa maksudnya?
one sided lah, macam apa, memihakkan kepada dia punya wife punya side. Dan dia sayang cucu dia, dan cucu dia jarang jumpa. So peranan wanita dan perasaan wanita juga. Jadi these are the role that seorang wanita harus tangani lah. Nenek pun jangan sensitif juga. Betul tak? Tapi kadang-kadang susah juga nak cakap, because bila dah nenek tu kan, usually dah macam menopause punya age kan, memang wanita punya feelings tu lain, lain, hormones dia lain. It's different. Sama juga macam when this is the complicated thing about being a woman. Wow. I think this is what the segment Muslimah ataupun Muslimah segment podcast is all about. Perspektif dan perasaan, dan juga bagaimanakah mereka melihat diri mereka sebagai wanita, having that kind of situation ataupun growing up sebagai seorang Gen Z, sebagai seorang ibu, isteri, bertanggungjawab, kerjaya, challenges, ibadah pun, self-care, healing dengan Allah. You tahu tak, Muslimah ni kadang-kadang ibadah kadang-kadang ekstrim. Betul tak? Kalau dia dah start baik-baik aja all the way ekstrim. Men okey sikit lah. Ya ke? Muslimah kalau macam okay, you tengok dalam masjid ni paling banyak wanita ke Muslimin? Sama kan? Are you sure? You kuliah-kuliah you pergi macam kuliah di Masjid Darul Ghufran, mana yang lebih banyak? Muslimin ke Muslimin? Wanita. Mereka ekstrim. Mungkin diorang ni stay at home mom. Mungkin anak dah besar. Okay. Suami mungkin masih bekerja. So suami kurang lah, wanita lebih sikit Tapi itu isu yang lebih mendalam tau. Sebab wanita ni bila mereka dah terlalu rapat dengan agama, mereka berbeza sikit. So kira macam wali lah sikit. Because I've seen my own saudara ke my own. Ada kalau mereka dah rapat dengan Al-Quran, dah rapat, mereka berbeza sikit tau. So the man mesti nak catch up sikit. Kadang-kadang man ni, man kan relax laid back. Jadi kalau wanita tu dah macam warak sikit kan, dah kita boleh berdua tengok kena catch up. But sadly some men not like that. Macam dah jadi warak pula isteri aku So wanita pun kena main peranan. Kalau you terlalu warak, terlalu itu pun kena juga jaga hati suami. Because once you discuss about religious matters perspective, dia dah terlalu mendalam jadi sampai suami pun tak boleh catch up. So ini macam cerita Walid tu kan. Walid baru cakap Walid bukan Ustaz Wahid Walid Walid. Okay, good. Okay, kalau kita dah discuss, apa lagi? Wanita, tanggungjawab wanita lagi apa? Mental health wanita. Itu penting, betul. You know, when women they just give birth, kadang-kadang ada postpartum depression. Postpartum depression. Mental health Yes, mental health. Okay, let us talk about statistic. Ramai wanita yang ada mental health problem ke lelaki? Actually lelaki kan. I see. But you know why? I saw somewhere it says it's because women usually they support each other. Bila diorang macam down ke apa kan, friends diorang macam boleh help them, boleh macam bobal-bobal dengan diorang. Support They have really good support. Correct. Lelaki diorang macam, alamak kalau aku cakap macam gini nanti orang fikir macam gitu. So sometimes diorang lagi, kalau diorang ada partners lah, if they have a wife atau anak perempuan ke apa ke, kan that's where they can share, right? That's why sekarang in society there's the thing called the male loneliness epidemic which is something that is a growing concern. Male loneliness epidemic. Because from there a lot of males are not supported well, right? And when they face loneliness too, cuba abang jumpa kawan macam mana kau sihat, macam mana mental health. Bro, tell me lah your life story. Tapi betul lah, kalau kita tengok seorang kawan yang dalam depression ke atau sad, susah nak doakan hati mereka. Dan kalau kita tanya mereka, you takut tersalah pijak wire lah, maksudnya salah cakap tapi kalau wanita tu macam more close lah. Betul tak? Sometimes you don't have to ask them through words lah. You just being there. You know, ajak dia pergi sini, pergi sana. Ajak dia do something that he used to enjoy. Maybe dia tak enjoy anymore. Him think positively lah, like distract him from the negative feelings. I think statistically we need to consider that in Singapore pun ramai penceraian pun dah semakin increasing tau. Correct. Dan salah satunya pun kita punya kaum Melayu Islam lah. Right? So itu satu isu yang kita pun akan bincang. Kenapa? What's wrong with the relationship? Right, along the way. Adakah wanita mereka kahwin itu kurang memberi perhatian? So this is a sensitive thing kan. Tapi betul-betul wanita sekarang, adakah mereka
kurang memberikan perhatian kepada suami, ataupun suami pun mental cari orang lain. Okay, so these are issues that kita pun akan berbincang dengan mereka lah. Mungkin kita akan panggil expert, subject matter expert untuk datang ke sini dan juga memberikan pandangan mereka. Jadi awak semua berdua ni akan melihat pelbagai-bagai respon is it? Different topic, different views, experiences. So this is very interesting yang kita akan adakan Muslimah segment di MDG Podcast bersama mereka berdua, iaitu Zahra Rosli dan juga Shazana. InsyaAllah mereka akan mengundang pakar-pakar ataupun selebriti ataupun orang awam pun biasa pun akan meluahkan, tadi cakap apa? Curahan hati seorang wanita, perspektif wanita. InsyaAllah kita akan kembali lagi dalam segmen Muslimah Podcast bersama Zahra dan Shazana. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye. Podcast ini dibawakan khas oleh Masjid Darul Ghufran.